Ministarstvo odbrane napravilo prvi nevidljivi tank. Projekat je toliko uspešan da je nevidljiv ne samo u realnom svetu, već i u budžetu. Pored najsavremenije opreme, posjeduje projektile koji se izvinjavaju pre udara. U ratu kao i u miru, kućno vaspitanje i kulturno ponašanje ipak idu pre svega. Viteški odnos je oduvek bio osnov Jugoslovenske narodne armije, VNA, i to nas je razlikovalo od drugih svetskih armija. Ministarstvo stabilnosti upozorilo je građane da preterane promene mogu izazvati uznemirujuću dinamiku, što je protivno strategiji mirnog mirovanja. Iz tog razloga, ekonomija raste onoliko koliko je društveno pristojno. Reforme će biti sprovedene bez naglih pokreta, ušuškanost pre svega. Jugoslovenski zavod za ekonomsku psihologiju objavio je da inflacija zapravo podiže samopouzdanje cenama, koje su se dugo osjećale zapostavljeno. A ne želimo da se iko u Virtoslavi osjeća zapostavljenim. Povremeno se čuju glasovi da prosječna plata ne zadovoljava prosječnu potrošačku korpu. Ali Zavod za statističku ravnotežu saopštuje da je prosječna plata sasvim dovoljna ako se koristi sa optimizmom. Nacionalna agencija za veštačku inteligenciju i prirodnu tvrdoglavost lansirala je VI model koji generiše odgovoru tipa u principu da, ali da vidimo, i nisam stručan, ali mogu da pogledam. Robotika je značajna za razvoj jugoslovenske prirode i boljeg života. U skladu sa tim, Savez za robotiku i tradicionalne vrednosti odlučuje da svi industrijski roboti moraju znati bar jednu narodnu pesmu. Lista će obavezno imati pesme poput Moje dekle je šo mlada ja, Slovensko djevačko kolo, Crna Gora puna li si hlada, Ah što ćemo ljubav kriti, Ajde Jano, Zajdi i slične pesme. Treća trka u drugoj sezoni Kliker kupa SFRV je oborila sve rekorde gledanosti i nastavit će neuzaustavljivo nove sportske pobede. Situacija na tabeli poslije sve zamršenja, ali svakako imaš dovoljno vremena da dođe do nepredvidivih preokreta u narednih 9 trka. Želim vam ugodno večer uz porodicu i prijatelje i naravno uz prvi program Jugoslovenske radiotelevizije. Moje ime je Božidar Boža Horvat i postićem vas da pritisnete volim, like, podeli, share i pretplati se, subscribe.